Jua-jua kekelengan Tuhan dijaba kita ringan, merial purta, jumpa kita ibas acara pepalam pusuh, sili dibas kanal YouTube YKB berbahasa Karo. Guna ngalaukan renungan kata di bata ibas surinda, perlebih mari sepindo gegep man Tuhan ras kita ertoto kita. Bapa kami sini surga, Bapa si mada kuasa, si puji sembah kami, ibas Yesus Kristus, Tuhan kami. Bujur Bapa, bujur Tuhan, ibas kegeluhan, keselamatan, kejuah-juahan, si berekenduman kami. Bagi pebujurin kami, waktu ras kesempatan si bereken Tuhan, guna megiken ras ngelauken katanu si badia. Mari ngerana kaman kami Bapa, kami nggo sikap guna degah kenca. Reh kami man bandu, ibas Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Judul renungan ta selidibas surat wasiat, hema bujurkin kam rawa, arpalaskan kata di bata ibas kitab Juna 4 ayat sada se-10 sada. Si jadi penekanan hemekapen Juna 4 ayat 4 kata Tuhan nina, melalui Tuhan nina, ujurkin kam rawa, senina turang kekelengan Tuhan, terem jelma nganggap maka merawa sadahal si biasa ras manusiawi. Amin bagi perlu si bedakan merawa si payo ras merawa si la patio, tapi la patut. Merawa si payo ras patut pasti mbaba kini ulin ras tujun nabe mahuli, tapi merawa sila patut cedai kap mencan. Senina turang kekelengan Tuhan, Juna isuruh dibata ku Niniwe, lako empese berita hukuman, ibas dibata nari, kune kala Niniwe langgi jera. Asangken dalanken perintah dibata, Juna malah ngelok. Semaka ia dan kenerbagi cilaka ras marah. Dungna git Juna dahiken persuruhan di bata. Luar biasa na. Kalau Niniwe git jera, semaka di bata lah surung ngukum ia. Kepeken edama sila yaraken Juna ras sier bahanca dube ia kiam lebih di bata nari. Hari kita kan di bata lah surung hukum kalak Niniwe merawa Juna. Nunggun di bata man Juna nina. Bujurkin kam merawa. Hari kita kan kalak Niniwe selamat. Menungkun si seripe hi pesah di bata man Juna. Tupung batang lulang ingana cicio keri ipan nipe-nipe ibas sada berengi. Senina turang kegelangan Tuhan. Ani merawa kita mahuli kala si sunggun dirinta minta bujurkin aku merawa. Lakilah aku merawa terkiteken egois kujine. Entah kin rawa aku guna kini ulin kala si deban, kune kini rawanta turah, terkiteken surah-surah daging tas saja. Rawa sila patut dengan mencedakan. Maka harus si probahi dengan rawanta si pengadi. Mari ras kita tertutup. Bujur Bapa, bujur Tuhan ibas katandu, singgo persingeti kami.
ngelahibas kegeluhan kami, lah kami murah merawa, apakah merawa si labralasen, merawa si mencedakan sila baba kini ulin. Bapa, berikan kepentar man kami, gelahna adikin pe kami merawa, baba kini ulin, jadi sadar si baba pasu-pasu man teman kami manusia. Endam tutus sembah kami Bapa, reh kami man bandu, ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terjeng jeda mah nungenta ibas warenda, mari si like, subscribe, ras bagikan pe manterem ke manta. Sehat ras menjua-jua kita kerina, di bata tetap si masu-masu. Amin.